Katbau Benjamin Netanyahu mitirangba kari Israel udang dan hapring kijing hagijing peniat nakadau katma kablaki hapring ka Israel berkilano Hamas ka Palestine ha Gaza. Kendit kinong song kibadai naka Israel kilayami bari lumpay ba anen kasngi kabra kispangot panyakhi akmat kayingsa jong-u. Kini kipayba kibayaki kiladawa na ubaw day banhiyar syukino. Halol kajing bamla ka jong-u manwanra no ikumba arspangot tam kibala sya ara bor hakilano Hamas kibrang don sa menta hakikti kijongki. Nalor kane kinong Israel kelapan remru yaw mitirangba kane kari u Benjamin Netanyahu halor kijing dang teng kijing sya tambor ka Israel hakilano Hamas. Kila dawa bawdei banhiyar syukino yu namar kijing bamla ka jong-u bante lakamru ya kijing sya yartma ka Israel hakahnya trek unai lur ar hajar ar pulai. Katba nakaliang ka jong-u lapan kesan tak bawang baka de kijing bakla jong katnat intelligent barrier kabam syam labatai yu halor kijing temu jong ka Hamas ban tambor ke Israel. Kata igasi kebla shim ya kumba arspa drupa mut kiri upajba kentop ya ki kelung ki kena kebla syak penyap tusmon hakine ki erang Hamas. Gane ka jingi ki upajba lagi nong snong ka Israel kebla ya shim bentaru khamtam na ki bahing bahasam jong kini kilanot kebla syara bor kilano Hamas. Kebla bitar tenge ber kilara ru iklakat rengkat bakidur jong kito kebla syara bor. Kila ya pertaru bau de ban wanrano iki bahing bahasam ki jongki na ki kri jong kini kilano. Kumba arspa ngutam kentup ya kumbasan pangut kisupaya Israel kibadang dan menta hakikti jom kini kileno ong kikubor. Kane katma peringka Israel bekileno ke Hamas kadang jai peteng hadu menta. Kumba kasau spangut kiberu na Israel kilasya penyap. Palat kena jasan spangutam kinong Palestine kilayap agane katma hapring ka Israel bekileno Hamas kari Palestine.